Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berataan. Selamat datang lagi di YouTube channel Anang Bidik. Hari ini kita hendak menyambung lagi game Dying Light, game zombie yang pokok kerami bener. Kita langsung jalan. Nanti ya ketawa acil melihat Amang di YouTube. Kenapa, Cil? Oke, udah tower. Let's race. Langsung ya lah. Kemana kita suruh? Check on Bracken. Oke, kita mencek on Bracken. Sini. Kenapa buahnya nih? Nah, bisa sarikan. Oh, mandam minyak lihat mati TV-nya semalam kemos. Nah, terawal lagi sudah nonton TV. Aduh, TV ini mau udah anak nonton kemos. Terawal lagi. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running... Wait, that was you? Bracken, you showed these people how to survive. Ada akan buan gambar. Bang, tapi paham asli nah. Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little... Cek spasi aja kita lah. Nah, kita skip. Amang ini ketujuh menyekip. Yuk, gas lo. Kemana? Hilang selesai parkir. Terus naik kita. Naik lo. Naik pulang. Ke tower kita nih. Paling atas loh. Oh baik, kita disuruhnya belajar lagi. Oh, ada kakak anak gini sekalinya. Oh itu ada Raisa kelihatan mulai sini sekalinya. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. Udah mabuk-mabukan hari ini. See that skyscraper? Scout from the volatile nest. Kan melihat cewek bawah itu kan. Ini anda tembak tadi ada hakon kan. Makanya anda mabuk. So I'm thinking, if we planted some explosives. Kita korihin ngacil tiga nonton aman. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we never be able to gather up enough antis. It would work. Pokoknya anda habis nih, anda hendak melawannya aja. Anda hendak hancurkan lubangnya. Don't drop me. Don't drop me. Awas anda hendak terobok. Jangan gugurakan. Oke. See, told you we make a good team. Nah, berokok apa tuh? Look, Raheem, we don't have any explosives. Ada terkenal rokoknya. None. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's Aduh, impossible. picek spasi nyaman nih. Nah, ya kalau. Nah, naik pulang. Ngontak DRE lagi kita nih. Belum kami lihat di kota itu. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? Oke, bujuran lah. Itu I pabrik want you to start the antizin drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Rice's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate. Aduh, DRE ini kena kalau di skip lah. Banyak pender kan. You start giving us some antizin and then we'll talk about what Rise wants. Antigen, pokoknya intinya antigen. Well, I'm afraid your request is out of the Kita question. kekurangan antigen. Semalam di Bari Rise 5 aja. 5 kan 4 ya. Resuming the Jadi kan airdrops would tenang. not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file.
fucking I'll locate the file. file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Ya, sip. Mana pulang? Mana pulangnya lah? Crane, this is Jade. Do you copy? Ah, Jet pulang. Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so... Kita mau buka Nail lah. Version. I need your help. Rice has turned an abandoned school into a supply Aku minta tolong ya. and I think it may be where he's storing his Kesana dulu Cil, mangga telepon bejauh Cil. You and I sneak in there. Emang lagi merekam Cil ya? Are you with me? Emang Yeah, lagi I'm merekam with you. Cil. Bejauh. Look for me in one of the boxcars on the Oh train bang, trestle bang, near the school. bang. Tuh, Okay. Kill my And listen, cam. Jade. If we don't find that Antizin, I'll need to talk to you about something. About what? Another berdapat option. lawan but we'll cross that boxcar bridge when ya. we come to it. Suruhnya Right now, turun let's gitu see what nah. we can find in that school. Mana lawang nih ya? Oh ini durang nih. Nih. Mapai kan kayak gembel aja lagi deh cik. Oke, kita turun suruhnya tuh. Turun pulang. Oh, kelip nih. Asli kelip. Oke. Ayo, kita kelip lagi. Kelip aneh. Kelip orang tuh. Nang kayak ini. Ini nang kayak lowong rumah kelipnya. Jade knows where we might be able to get more Antizin. I'm supposed to meet her in one of the boxcars near the school. Sambil ngopi emang lah. Wah, kayak nyaman ya. Na. There's a lot to be done around the tower. I hope you find some time to take a look Dapat at the jet. Dapat jade aja. Turun. Pacangan jauh nah ya kalau. Itu. Oh. 300 meter. Woi, map orang situ. Naik kita kasih. Ngeri. Ada lawan nih. Banyak. Ternyata seorang habis. Astaga, gugur. Mang Lihai sedang nyeleding. Mana ya lah? Sini nih yang ada zombie gila semalam nah. Lurus sini. Hop. Kenapa gue banyak zombinya nih lah? Nah. Aduh. Bagaimana nih udah? Bagaimana? Suruhnya naik ke atas sana. Hop. Undang 4 lewat aja. Ada hendak bertumbuhan lawan buah nikam. Buah nikam bakal rebutan. Nah. Aku makin hibak orang aneh. Kamu mau kata lihai meles saro asli nah. Kerobotingnya. Tes lo mau saya kita. Hop. Mangga. Oh, ada di atas tuh. Bilangan di mana-mana buahnya nih kan. Oh. Bukan sampaian. Di dalam. Yo, kita ke dalam. Apa masuknya?
Lawang mana? Itu bukan lawang sebelah sana gitu kan. Itu kerja bukan. Something is going on at the Sarloco juga. school. Tahir's men have been hauling boxes out of that place Sekolah, for hours. sekolahan. We need to get a closer look. What's in the boxes? Kita harus pakai metan masuk ya. Ayo ha. If it's antizin, we need it. Oh, kita nak mencuntan antigen orangnya. Iya. Shh. Jangan tembur ya. Paham, memang paham. Berdiamannya kita masuk. Nah, mobil kalau jalan nih, Ti. Kita sih banyakan mobil udah kau jalan. Apa tuh? Oh, ada tawanan tangkapnya kawan kita. Where? Shit. Kan mati, gundul pulang. Mati pulang gundulnya. Tenang, jangan batunduk. Fucking Tahir. That guy should die in a fire. Tahir, kena kan Tahir. Where'd she go? Tahi tambah R sama dengan Tahir. Bukannya habis menembak orang lah. Bincalak matanya mati lah sih. Hilang amjet tadi. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. Cari apa tuh jalan masuk ke We'll cover more sekolahan. ground, and we'll make less noise moving separately. Hop. Hai, apa tuh? Oh, ikam nih nakal benar, ikam nih lah. Mana ikam tadi? Hah? Ini kan patuh ikam. Warna nih. Ya dapat duit. Gugur seorang. Tinjak kayak lagi. Pecah kepalanya. Nanti pintar. Hai. Yang itu zombie nang bom tuh nah. Jangan. Mari. Banyak duitnya itu, $74. Alkohol dapat kita. Ya mana dong? Hei, sini gem. Buka. Naik kita. Madu mulai nyala. Tinggal batis saja lah. Mana pulang? Hidup ini. Ada pulang. Habis senjata kita lah. Sini gem. Kita putih dulu duitnya. Ayo ada ini. Ayo bisa putar-putarnya. Bisa break dance. Zombie yang hilang ini. Kam pulang. Tahu kita lihat kelahi. Mana pulang. Sekarang ini hibah kalau. Kadang kita nih anak masuk menyerang orang senjata rida. Baiki cek. Baik dah. Kita ke blueprint pengelola dan engkau diolah nah. Medkit olah. Nah, anak panah kau bola kita nah. Aman dulu.
Elektrik. Sebentar. Ini mentah salah. Hai. Saya mau. Asli lucu. Oh ini bukan. Aduh, hai. Baru asli memberi muar. Tutup kasih tutup. Metal partnya asan babaiki. Oi, hard begemet. Dan sampai patah. Kawan nih. Aduh, dikit lagi. Kawan, mudahan dapat parang. Dapat sekop cangkul live. Keturunannya game ini tipe banyu. Nah, sekop tadi nah 63. Oh, tinggi. Kita upgrade tong F6 Titan bisa. Yes, paham jadinya. Cek R ya, ganti arrow. Boy. Lihat boy. Mythic R tahan. Dua ulur aja, ulur api lagi. Pakai kita pakai cangkul aja loh. Masuk sini. Saw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. What the hell are they up to? Maybe the fucker executed some... Okay, Jade, I'm inside. Ayo Jade, aku di dalam nih. That's the most likely place for them to store supplies. Suruhnya ke sana kita. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward. Banyak nah dapat kopi. Darah udah diambil. Apa? Bayat. Apa? Yunya. Seling ngeri lah. Uy. Oh, di belah kurang lah. Oh, dibukai. Metal part, mantap. Banyak-banyak ya ada metal part. Sang penjombi tadi itu tengkorak misalnya. Nah, ada pesawatannya berikut. Suruhnya turun gitu nih. Tunggu nah. Tapi kita cari dulu yang penting tuh. Masa ada zombinya nih, kamu kajut-kajut asli nah. Metal part lagi, mantap. Tahan senjata kita. Ini alkohol nih, nah ya Allah. Turun. Apa nih, kosong. Kecil aja kita. Bagus, ada kunci. I can't get through that way. Kita nih mencari antigen ya rupanya sini nih. Kenapa boy? Hah? Maskam. Restart. Mati banu bapaksan. Terbuka lowong lah.
banyak nah kalau kita mutikin nah. $7, $9. Perban. Oh, jalannya sini rupanya lah. Orang ngeri sorangan. Lockpick. Dapat perban. Dapat rinso. Dapat makanan anjing. Dapat rokok. Dapat paku. Rokok dibuka. Wih. Asli ngeri. Kita tuh kayaknya putih-putih kan dulu nah. Jangan deh tuh kak. Hey boy. Kok kamu galau am? Mau sangat mau bergerak. No entry. Gak boleh masuk. Kamar mayat di sekolahan, kamar mayat. Jadi aku ibak nih. Ya ketarang jadi akan ada nih thumbnailnya. Yang kadap. Harus serat memang. Hei. Muka. Tibak bang. Ayo, harus dilawan. Ay. Darah terbaik. Hidup di lampu. Sini kam. Bincol kam. Kendaraan out. Aduh, kamu tukul kamu deh. Tukulnya mana? Deal tukulnya. Kita mentes dulu senjata anyar. Berpanah kita. Hai, kamu nak maju kamu sini kamu. Salah, kada mau kenapa? Hai. Kenapa kada mau? Kamu. Pada pintar. Kenapa kada mau ya? Disuruhnya memilih dulu nah. Kita bersantruman ya. Nggak tahu apa. 51 bagus ya. Sayang. Aman tes. Kesini ada pulang. Sini kan. Kamu santrum kan. Ikan menawak aku bisa. Kam. Kada mati. Kam. Aduh, kita ganti api. Gusang ikam. Konyoane melawan menang. Ganti bomnya. Pakai ini enggak? Kurang mati. Kam. Mati. Lagi kah? Lagi kah kam? Berdiri lagi. Kam. Kuat ya? Hai. Ada foto hujan ya, hai. Kita ganti loh. Merupakan mati. Astaga. Mati, apa sih? Ya.
hai, ada pulang. Kajut-kajut ikam datang. Ada bepadahan. Nah, Yam tuh, begitan. Kada kana. Ikan bisi parang layu ya. Lain. Arit, paget palanya. Ambil aritnya, ambil. Merupakan. Pipa biasa merupakan lawan ini. Nah, kita ambil aritnya. Nah, kada kau diambil. Mana aritnya jadi? Ikam. Berat. Kada ada bisi. Tapi itu kita cari dulu nih. Yes. Nah. Apa? Bisa isinya kayu. Sama pinanya nih. Nah, ya bu. Asli dibung ribuannya nah. Ini gorila, ini gajah, ini jerapah, kupu-kupu. Supaya buan kamu tahu. Beda. Hai, udah melihatnya. Terpanah ya itu. Kam. Why kam gawi, hah? Panasan ka deh kam, bintul dahi, hah? Bintul dahi kam. Kacau palanya. Jangan dituruti lah, kekanakan lah. Mana pulang sini. Ke senjata lah, parang. Ini kemana? Kemana kita disuruhnya? Kosong tuh. Nih, kebulik nih. Ini karena. Nah, wadahnya sana. Sudah putri. Zombie pulang, bakutang budas, kepala gundul. Kam batu, kam. Hai. Dan lihat oh, kenapa nang itu posisi? Kalah. Kam. Jangan dituruti lah, kekanakan lah. Sadis gamenya nih. Sana suruh kita lah. Nah, panggerda jalannya. Rupanya di rem depan. Mana gerang nang kuat? 63 59 hok ngerelok ini. Ada tok bom kan, buka, ada pulang. Ini udara anak mati. Kam, gak ada kena. Abang lihai menghindar sudah. Kan tipai gak ada kam.
Lagi kam. Lagi. Kenai kepalanya. Kenai kepalanya. Kenai kepalanya. Kenai kepalanya. Rusak. Capok ke. Ya. Ibak sudah tes. Menang berdua tadi. Iya matian berdua tadi. Tuan nih. Nah inventory box ya. Aduh apa kita buang lah. Yang pindah tapi penting tuh buangnya. Pipa ada penting. Pipa nih ada penting. Apa kawan? Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. Dapat kopi, Still have Classroom C makanan. to search though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Cari kunci ya. Cari kunci. Nah, dapat metal part lagi. Mantap. Kita baiki dulu. Nah, apa mau? Ada maunya. Mana cari kuncinya ya? Sini lah. Dapat kopi pakai apa kita ya kopi? Sama. Gue dapat lawan jet di storage C. Yuk. Udah mau. Ditunjuk aja sekalinya. Atau giliran nih gini. Mau. Ada sih ngabisan buahnya tuh. Pulang. Bunuh. Gila. Ya ada gila. Ayunya gila. Tendang kamu gila. Mananya gila tadi? Hibak kurbutinnya kita. Buka. Ya kemana ke sini yuk. Suruhnya turun kita. Aduh, meletup am. Tak kali kambang gawinya. Nah, suruhnya turun mana? Mana jalan turun pulang? Sebelah sana jadinya. Ini nah lawangnya. Oke kamu. Lihat loh alkohol. Ada kan sini jalannya lah. Iyunya mananya yuk. Kenapa disuruh turun kita nih kerja lagi ya? Oh dapat kunci. Gugup emang banjir. Sini enggak? Dapatnya. Apa tuh kita menyasar. Loncati. Ayo, ada yang matup. Mananya? Ya, itu. Ambil kasih. Kunci.
Ganti senjata. Ini. Kadap. Gadgetnya lah. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. Tolongan buka aja, aku udah kawan. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are." Sekalinya dicatok kayak itulah, udah bah tungkilnya tadi ya. Nothing wrong with the direct approach. Apa itu? Shit. That's Plastik plastic explosive, eksplosif. right? Apa yuk? Eksplosif. Eksplosif rasanya meledak. Alright, listen, you Berarti take this bom stuff back to plastik. the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? Ini belakang sih ya, just go. bulikkan I've lah, got this. kasih ke Meet me tower. back at the tower. Sini urusanku aja. Bawa itu bulik. Ini banyak Promise datang. me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course. I promise. Just go. Yuh, hibak kamu gitu lawannya. Kayaknya dulu senjata rusakan. Paham pakai lah. Militer ganti ini. Ini rusak. Kalau dibagi adalah kam. Yes. Bener. Kalau dibaikin lah. Sini kam. Hai. Pagat kepalanya. Diam kamu. Kepala ikan mana? Mana kepala ikan? Terus mati dulu. Sian kamu. Berdarah. Aku suaranya nih tukul ya. Ada pulang. Ini pang jalannya rupanya lah. Kan bisa dilawannya cilin tuh. Shit. Jade and I went looking for Bye. antics and found explosives instead. Ambil kanan rokok. Now we need to get the hell out of here before Tahir comes Di back. tas. Keluar kita dari sekolahan, boleh kita. Ini malam. Apa ini? Kenapa berkurang apa warna hijau? Apa ini? Gugur. Arat kelamang nek, rokok dapat rokok. Kenapa malam? And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Kita naik. I'll give the explosives to Said and you talk. Kita periksa dulu skill kita. Ada bertambah power. Apa nih? Bertambah tuh koler. Gerami. Combat tadi stamina bertambah. Ini yang mantap. Pedang berkelahi itu mangga. Make sure he stays away from that hive. Hup, Will do. Don't worry. belikan kita. Don't worry. Kita ke tower loh. Subuh udah nih. Keredam zombie hantu tuh subuh. Ini malam dia ada. Ya nggak bisa menyasar. Hop, naik kita naik. Nah, ada jalannya. Kenapa ya? Pintaran sampai sini ya. Nabrakkan jalan turun. Nyebrang. Apa naik sampai ke atas? Hop. Ke sana kita. Hop. Tuh nah. Itu markas kita tuh.
tower kehidupan. Sayang batagarnya tahan gantal. Ada kalau dihancuri. Sayang batagar tahan gantal. Kam. Apa pulang? String tuh apa ya? Asli emang nih, hai sudah berparkuran kam. Jangan tapi penyanyi Cil, masuk ke dalam rekaman Amang nih Cil. Suara babaya sumbang Cilai. Ini Amang tuh penyanyi nyanyi lagunya kada jelas. Ya kan suara nang waras kada sempraka suara. Ini bos malam lah. Pakai godam Hanuman. Udah gila sih. Buka. Kasih. Ada musuh. Buka aja. Kita bulik lu bawa. Hop. Kok bisa jumput lo. Bonkam lah, ding-ading, gak kanakan lah. Jangan diturutin nek. Ada kawan melihat lemari orang tantangan dibukai. Dan beli isinya membunuh orang ada boleh. Namun di game ini boleh aja. Ini orang jadi zombie sudah. Kita sampai nah. Orangnya naik. Ini jalan malam lah. I don't know. Some kind of winter infection? Kita bata tukar dulu. Come here. Nah, mantapnya ladingnya. Kau kan tukar ya? Kenapa lading halus ini kan yang dijual ya? Kita jual kan? Jual. Nih. 700 mantap. 3.000 duit kita cuy. Sik. Nah. Ini ada goreng. Sudah hamgin dulu lah. Malam minggu nih. Emang nak bah malam mingguan dulu nah 2 acil. Boy. Paranggam gorengan lah. Oke, bertahan lah. Langsung jadi subscribe channel Amang Me. Dan gak ingat di share, di like. Pokoknya di like banyak-banyak, tonton berulang-ulang. Nyaman, bun kan hafal non gamenya. Sekiranya subscribe Amang nih lakas naik kah seujar tuh. Oke, nyaman tambah semangat Amang nih bola konten lah. Lagi bingung hendak mencari game apa pulang. Amunnya bubuan kam ada saran game ke sana Mang, komen ya. Karena Amang cari kerekannya nang kau di download. Iya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beratan.